Husin beserta keluarga antara keba Allah guni curahkan rahmat kepada kitanya Bandung dan begebi dari akhlak yang hanagat kepada yang God, dari yang kagak begebi kepada yang lebih God. Amin. Ayo rawai nan abusi gemuhnan mak anik gedau. Maka bin Husin bin Faqih serta Syarifah Fatimah binti Said Abdurrahman Al-Aidin. Yang selanjutnya kepada segala Bandung arwah Habib Abu Bakar bin Husin bin Faqih. Bin Faqihnya yaitu marga daripada para habaib, le marga masuk lagi Ridwan Al-Habsyi yang masuk dalam di tempatnya itu rumah donian Syarifah Fatimah binti Husin Al-Aidin. Jadi tengok dayak ziarah kita lekeh doa ba Allah kepada dua roh ulamanya, dua roh risi kita nyonya alim ulama menansi juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo rawai nan abusi gemuhnan mak anik gedau.